Үйренме Молдовада ыл-ылдан та зор олыр. Илери буна таасы кой себепте ани дил хепси башараннар бакалавра урунда экзаменlerini вере билерди. Сади бу документлен вардын асыл үсек окулда башлама үйренме. Бу йылданса буна контрактларын паасынын үселмеси да катылды. Комрат Девлет университетинде да бу дейшилмеклер бар. Бу йылдан контрактларын паасы заанада көрө 5000-ден 9,5 кадар курыр. Байлашты ректор Сергей Захария. Буна büyük инфляция кабатлы. Аңгысынын пааларын үселмесинен баалы, ургулады ректор. O pek değil büyük ama 12-17% ortalama. O ne için niye bağlı? Bağlı hani dünyada kalktı bu sanalar mesela gaza, elektrikle, elektrичество. Da biz de buna din yok ne yapalım? Onun için de gittik bu adıma. 5 yıl biz kaldırmadık sanayı үйренmek payı. Орак айын 25-ден Комрат Девлет университетинде башлар комиссия çalışma аңгысы hazır каблетсин документлери хепси истейинlerden kim düşüner burada үйренме. Адетче gelen studentlere 4 fakultet teklif edilir. Ekonomika, юридика, агрархия, milli kultura fakultetleri. Аңгларында ta ondan ziyade zanat var. Bizim общежитimizi tertipledik. Bugün 200 tane genç öğrenci alalım yaşasınlar. Bugün var güzel spor salonumuz, odalarımız. Onun için de her zaman açık. Ben sanırım hani kim ayıracak, kim seçecek bizim üniversitede o pişman olmayacak. Dokumentleri 2022-2023 үйренmek yılına gelen abituriyentlardan Orak ayın 25'inden başlarlar kabul etme. İlk etap Harman ayın 3'üne kadar uzanacak. Ondan sonra nice listelerin sayısı belli edilecek. Dokumentlerin kabul edilmesinin ikinci turu için haberlenecek. Dokumentleri var nasıl nice komissiya azalarına üniversitete verme öyle online'da. Людмила Новак, Сергей Георгиев, Мария Казаку, ГРТ Haberler.